post inchingiti sange may mang kasaya tuwang kasampalan na child Pwoson ikas kasaya ko to kasampalan ki chailan kairta na child mamaurang kauno ar kayo niya cha yuputi ki chak sinserik cha ko kairta arime kasaya kening kapan me Kamehlele ma cha Rongorong acha yang pachpachang kauno pata Rongorong masanen coach etercha wiala ritual magchako to rong ap kichang kasik kichang Kamehlele kichang kotong kauno wiya me coach pagchawasa me coach magchaw papa he's a real God I coach man me melel I coach man me pung I coach man me pan sapeng I coach man me koronge I coach man me auyawi tame sapol makan pangkang koto patakiang. So this morning imang kasaya cha tuwang kasampalan faith at cha Kamehlele. Kaya cha Pwoson. At cha Pwoson kauno. Kamehlele me kakakolapil na YouTube ko patikolong message makaman rong tuwan Pwoson. Pwede kika school kan koros me uyakos kasaya yer Pwoson. Okay, kicha te Richard kicha rong pakeo imenintawi ma cha Pwoson pang kekeirdahn sang niya cha Rongorong entuecha acha monga may ikas kasayang kichel week sa malaro palwara cha makchaman palwara chan kekeirdahn the physical body ang kakelain imak cha kananane kumonga balance diet me sang koy kakunwiya can keep this body this physical body and kak healthy makapilman ang spiritual life and kak healthy ang Pwoson ang kekeirdahn ang mamorang kaunon kelain kapil pa na Wiewia me coach ka nana Rongorong masanan coach so imang kasaya me Pwoson etuecha taipaninta faith is like a it's a powerful engine ipaninta me tuecha mesinen stosa okay apo kay teken V4 kay teken V6 imang kasaya me tuecha engine stosa up V8 okay why I said 8 pweki 8 parts may mang kasayap. May sanga chipang kasaya cha link 1 the part A. Processing Pwoson etwecha tami mang kasaya may pang put in series the school ki me Pwoson pasan ta processi pasan kita sang waluh. Okay? Sang waluh wa chikarasayang me tuecha chain te tuecha sein. Okay, makapangkilang sal me sein, so me katokotokang karayrayla, okay, it's strong. Apang kakolokol salo, kelail, again apalan mwei, okay, ari kasampalan so me seino, te waran seino pan payan mwei, again kawehla linganen salo, te kawehla salo kaksolar tatok, pwede kita seino mwei. Nan parts waluh wech may mang kasaya ko Pwoson tuwang kasampalan kayo yay acha hearing the word kachan kak kekeirdahn nan process na cha Pwoson yamu man cha Pwoson na pang kak kekeirdahn kachan kak kuyawalan coach lian coach aman ma lian Pwoson alan Pwoson kayo kachana na Rongorong masanan coach hearing the word karyaw kachana na kachan Kamehlele masanan coach believing the word amen Kamehlele masanan coach kasilu asking the word champil kakala kekeirdahn melel na cha pakpak lel na cha kosokoseya lukwarang kauno we are asking using the word na cha pakpangkan masanan coach magchawi tatangki amen po imo man kauno yeyi masanan coach magchakas ko saya kauno chakas ko saya Jesus Christ yeyi masanan coach so cha choror sang masanan coach kapayo receiving the word okay nana cha Alialehdi nana cha Kamehlele aleti kan kichawasa ma cha receiving bill according to the word kalimaw confessing the word Kadkadehdeh masanan coach nana cha Kadkadehdeh nana cha confess okay nana cha kosaya okay kichakos kosaya kita Kadkadehdeh masanan coach kawano seeing the word okay chapil Kilikilang masanol tamak chawi Kilikilang Kilikilang ya masanan coach kaisu acting the word pila cha mokmokit cha memora cha Wiewia kan kichapil mokmokit masanan coach o kawalu praising the word acha Kapkaping kauno pila cha kaping kan magchawi watong kauno okay kicha osa sang ka koros sang waluh koros me korusya pang kekeirdahn
mi pan process te ime pan sawa sa pus kairata cha Pwoson ap makan korosang ni masa ng coach. Okay, niya cha pan kakosola. Kisongkan magchapilpil acha chapanan ki spiritual eyes ki chapan mokmokit ki masa ng coach. Amen. So may sanga chimen kayo ni rate link tamin ta ki link po tama kin connect sa ngeo ko lang ngeo. Or the link, the first link may man kasaya, pwede kasaya kami to which faith is like a chain. Okay? If the link between them, tama kung katukapan ako, to which a chain, sang eo, link ko lang niyo, tama kung katukapan ako, maban ohla, kasampal, the process of faith, maban ohla mo, link makatukapan ako, ay may karita, the faith process may sometimes be aborted. Okay? Process na cha Pwoson, kekeirdahn na cha Pwoson, kachaka kon akin luwachala te akin ohla, pwede kita sang waluwach solar tokpa na. Okay? Arak chas chaka kauta cha Rongorong. Ipanintawi Pwoson kung kekeirdahn sang ni Rongorong. Apo Kamehlele menian sa makapangwi Rongorong masanan coach, Kamehlele ken patiti. Okay? Kachaptar Kamehlele. Oy Rongoronger makino manan melele poch tama coach masa ni kema. Rongorongero kay Jesus kamawi la somawok. Ikakon somaw nan palwaray. Ikakpil Kamehlele may somaw kak maula. Okay? Arisang pukak koresan so makichawi Rongorong iyan so me Kamehlele chapta apata nan kapetacha. Okay? Makaban kakinyang rong storyin takosayapan li ma war mawi. Okay? Menchawi pulupul minang puksarawi, minang katete kap. Okay, makakola ko watak tuan maurin liya, asya minanay plan mi pang kosaya, pumang kosaya siya mo mana apata, Kamehlele chapta mina na mongyong. Kayo warong. Okay? Kamehlele mi aso chaka kosama aso siya rong. Apniyan so may rong ata me Jesus mi aola man ng kanimo, mamaran ki Jesus, makam kamawi ala somaw. Ayan so wo, me Kamehlele iputi na mongyong. Iko saya may pilpan toke cha imuna lukawo iban maukila. Amen? Imo mana child Kamehlele kung kosang ni Rongorong. So kayo first link, the katokotok kayo may mang kasaya, may sangach tuwang kasampalan hearing the word. Kasampal kichan rong masano. May ko tami kasampal kaya cha Pwosonan ko kekeirdahn. Why faith is so important? Why do we need to have faith? Imanintang chakayok chanana asa Pwoson, sang koras magcha leti, sang koras magcha maurki, okay, kosang ni Pwoson. We received grace by faith. We were saved by faith. We were freed by faith. Kachal salatakla ni Pwoson, kachal kamaurla ni Pwoson, kachal justified by faith, kachal pungila righteousness by faith. Amen? Sang buka koras kachal draw near to him by faith. Arime kasampal ko Pwoson po Pwoson, kolpa na sang koras. Icha mepilkin kaperenta kupuran coach. So cha makakankan laban kupuran coach maso cha Pwoson kakakwatek na ni pro isake wano. Okay? Kachal receive promises by faith. Kachal aleti inaukan pilsang ni Pwoson. Okay? Kachal aleti ngayon sarawi sang ni Pwoson. Kachal aleti kapay sang ni Pwoson. Kachal aleti maula sang ni Pwoson. Ime kasampal ki may men kakela kaking kachal te kasayang kachal tuan Pwoson. Sang koras po kachan kak kekeirdahn oy experience maurwach. Kilang katete melel sang pen kowe. Kaiten sang achan niyam Rongorong o kiniyang kasaya. Ewal niyam Rongorong, ewal niyam yang kasaya, ewal ke experience, ke kon, ke witness. Okay? Tama ka kasayaw, it's a life experience maka asa coach wiya na more. Pag ikak patapatangki, so many people, they're in preacher, kachal tirka kuya kaskasaya, but never experience the work of the Holy Spirit na nachal more. Kachal suchayang kon, tuan kekeirdahn, suchayang kon, it's so sad. Kan saying what makcha kasaya, socha aleti, socha kilang, socha kon, manaman panda makcha kasaya. Amen?
Na neria kan koros magchakos ko saya tuan Pwoson, imanintang kacha magkacha kak experience magcha open ang kauno. Imanakischa ko saya personal testimony. Kamehlele nan parang kauno pata starting last week. Last week masanan coach Kamehlele kaskul kap tuan kasampalan kachailan so seat te patoketi te mayrang ang kauno. Kay teken siya testimony, atin testimony iman share pitata financial. Tami ko sampal kituan ay so makapang prompting of the Holy Spirit. Makakon kakasa makaunon tayang mekoch, act on it. Wiewia right away. Pekipeki masana right away. Ay so masanan coach propose, tama prompting tama ko tong nanay mong yung yan kapayata aman sarapin. Yan ang kapayata aman naramas. Ay so koros may pan rapropang pain ngoy. Isipang kilang liman coach pan kasaliyang niya. Song loud te me coach me mausang tama miyare. Ay so koros magcha selfish matawa cha pain kicha. Just kilang liman coach aban tatag. Testimonies after testimonies me. Yasa makauno tama pain coach. Uyang ay more. Kamawla. Kapayatan moni, sawa sa panay-nay, songkoy, may kakasaya. But one thing, imang kasaya siya bit sewing, the patoketi, nantatokan kauno. Niyan sa irong, last week, Thursday, I was convicted. Okay, yan so seed. Ngaya karataman sarapin, ngay kiyang moni, kiyang chalapaisak. Intang imang kauno masa niyang ya, yan kapayata, maura naramasaman. Ariyang ya, so making so seed, I pray for ikan kapakap ke coach and litang niya, kasaliyang niya, is may pan kiyang. Ari, ang so may patokala sitwatch rin sa repeno, the next day niyalam, ang so may kula tatak niyalam, aman niya ngay chon tatak. Okay, she's email yan ay office manager. Ikula tatak, ikiyang niya kopoyo kasalel, it's a leather bag, kasalel, quality, ikiyang niya kopoyo, intayang niya akiskisaya. Aside from that, ay so may bangko ko lang ni mo kachaman kiyang niya ikopo yinta. Miyak sinsenchkis ikiti nan pokito. Arya kanak asa isme this is my blessing to you. Ari ay so may kitong niyo ngay ko letikich kapakap. Kapakap kapayata more. Ngay ko talal ni mo kiyang ay pot pasampil kapakap ki kalangan kiyang kauno. O ang so masakita mo niya isipil taka. Awa so may pot kita mo niyo, chala pukiyo wakitin ang kopo. Ari kapingki ang coach, tami kayon kapingki, tuwang kasampalan kakan baik. Magchel pan baik ang kauno pan double. Okay, he doubled the amount he give away on Thursday. May kila niya pang nialam. Agito chala pukiponang ang chala paisak. O yasa, during that time, kauna pata nanak kipa na sawas. That seed sa kapakapkila, epiluya men sawas. Okay? Kay teka ng kich. Apuyasa achanan koros, masapang pakikauna pang kachkiyang kich po kita kakan pay. Kayo, pay kong kiyang coach tama sa pulma. Tama sa pulman coach mamimiray, isa kasi o magcharongorong pay ko ang kauno kiyang. O karyaw, kapag kiyang kauno, tama kauno, pangkasaleyang kamuy, makaana kapay kita maura na manaramas choror. Main ko sang chocho wiya ngay maur, miyapak may ko la wiya kapakap nim sarawyo, wiya kapakap ko po yanane, poinan rent. Okay, aman aramas, pil alulong kiti, iwiya kapakap o nak kapakap, po na ipuk sarawyo chala silupki, mimi pawa. Sang kakorasin tinta ko moni po kita, moni may Kamehlele makisang kcha acha ansaw magchanane, kola tatok, pulikiti na isarikan, pulikiti ay panay-nay. So cha kola nim sarawyo, imen kola na nim sarawyo, wiya kapakap, wiya sharing te, aute, palingani, ap yay tatok making take me away from that time. Okay, arima karita kosaya kame bit money because that's iwiya katakataki. Okay, one day yasa makauna pa set me free from being a worker. Okay, pwede imensang loud and kakpaitan kaktatok nan kingdom of God.
Amen. So may sangach the first link may man kasaya hearing the word. Rong Mahseno, Rongorong Mahseno, pwede kayon kakan kekeirdahn cha Pwoson ma. Okay? Tsaka kilang nan Roma isa kisu. Roma isa kisu, emasani me Pwoson, ken kekeirdahn te Pwoson ken pulsang ni Rongorong Mahsenen coach. Okay? Faith begins and originates from God's word. Chaptasang ni Mahsenen coach. Rom isa kisu. Okay? I chairan po ka, Roma isa kisu may ban, eukiyang kicha may sangach. Luwa chaikan, kicha ban Rongorong ta na murin match. Okay? Pwoson so chat dependang am mood, te am feelings. Okay? Am kokon. Pokan kon ta makasangsang, te maka pakpakita lapo, akawiya me koch kay teknika kan Pwosonan mo. It's not about moods and feeling. Okay? Pwoson so chat dependang opinion na naman naramas. O Pwoson so chat dependang palian lamalam tama kumail Kamehlele. Okay? The tama sa Kamehlele. Faith is not dependent on some or on religious philosophies. Okay? Pwoson pang kekeirdahn sang ni Rong Mahsenen coach. Tama Mahsenen coach o Mahsani ko aktanet ko Wiewia Pekong akan unlock akan richingata wanim ang tama kan kilang tuwa na apply Mahsenen coach. Okay? Iyo sang makasampal may email karitay share ay testimony may pitatatuan giving. Pak chocha pen nga imo manaikin tesite imo manaikin yata no Soahng ay Pwoson. Sang ni aipan kiwi. Sang ni aipan Pekong Rong akan challenge. Ap may akan Rong Mahsenen coach iya sa makaw na mamasanang niya iban act on it. Iban Wiewia pwede mangkilang tama coach pan unlock. Tama coach pan richingata sangkap may ang kasaliyang niya. Amen? So kabingkiyang coach kichan plata kelail lalapach man sangach opil nan ranakan mawia kokoto. Okay? Man sangach chicha may pang kasayan hearing the word. Okay? Tami pang kasayan murin match believing the word. Pwede kiyang pang wia Rongorong ime panut link ime intake link. Pwede kayo Rongorong ay sa may pan Rongorong apang kay puiti Kamehlele are klang sein akin uya sangka. Uya illustration of such a water sein. Yasa makasa tako chain the sein. Okay? Yamo mana link ko lang Okay? So email man kasaya tuwa na pang connect sang ni Rongorong apanut kay puiti to ko lang ni Kamehlele. Ariyak chapan ibilpan continue kasayang kachatuang kasampalan Pwoson, okay, and on Romans 10:8, okay, the word is near you, it is in your mouth and in your heart, that is the word of faith, okay, kanasa me Mahsenen coach, karaniyuk, mimina na wam, mimina na mongyong, okay, o Mahseno no yeyi Mahsenen Pwoson, I makachakan Kadkadehdeh, ariay paki Remwi kichan chapta Rongorong pwe kaya cha Rongorong pang kay puiti cha Kamehlele kay puiti cha kak asking kay puiti cha receiving kay puiti cha confessing, seeing, acting and praising him. Amen. So kalangan ng coach cha ira may men sherang cha may sangach menlaw ranwach ipaki makayang yaw mimi po online Rongorong may sangwach ay paki kan apply irawach Rong Mahsenen coach. Okay? Tauta klakay sakeo Rong ka school inchingiya titama ka Rongo chapta apply chapta practice ki. Whatever the message is, so chel pilipil Mahseno mapampapost pil klakay sakeo. Okay, takapilpakata ng puko ranech ng Romans 10:17 ng Roma isa kisu watak, okay, chapta apply tama kakin quality.
Maka rong masanan coach main sangach, ay menintaway kan wiyang mekoch. Kay po Rongorong mapang kay puyati acha Pwosonan wiya kekeirdahn. So, maka rong masanan coach, kapungpungew yaw mo ang amor aleta. Okay? Training yaw mo aleta. Yung kapungpumenta rebuke sang yaw kawiya makasang, makana na utisan, kana na Kamehlele, kana na kayer kapayata, inangin utuk sa Pilipin. Okay? Ay manintawe. Wan Rongorong kapan rong, kapan pilata, kapan Kamehlele, o kapan aktonet. Okay? Wiya mekoch. Pwema Rongorong cha sa wiyang mekoch, ari. Faith without action is dead. Asyapang kapayata kupuran ko, chok asyapang kalang result na namor. So kalangan main ko may sherang chamay sangaj ipakagang proway ko watak nan Romans 10:17. Okay? Kuway ko watak kapag kiyang kaunon kak chapta masa ng amumawar. Kaunon chapta wiya mekoch prompting your spirit tama ka nanawya. Tama ya nanawya. Kalangan ng kamumeng sa may coach, kalangan kapinggiyang kumusapol masa ng achmor may sangaj. Melel mang Sam, hearing the word. Hearing you, O Father God. The word is you. Masanan coach yei kamui. Sa syuka kachore sang kamui masanan coach pweki iyei kamui mang Sam. Iyay kapakapo mang Sam. Nanachkoto rong sa palang mamasan. Mang Sam Rongorong mepilpan lingkong ach Kamehlele. Iyay kapakap mang Sam ach Pwoson and kekeirdahn. Mang Sam kapingkiyang kamu pweki Pwoson makamaur kichala. Pwoson makasalata kikichala. Pwoson makapayatay naukan po na chimor. Kalangan ng kamu Lord. Yeyi Pwoson ma-redeem ta so Father God. Kalangan ng kamu Lord Jesus. Pwoson makamawi kichala. Iyay kapakap Lord san grow in this area. San kekeirdahn alwach o mang Sam. Maniach lukwar yang kamu Lord. Miya Pwoson wach. Miya Kamehlele wach na nach mongyong. Masapana leti tama sa pakiremoy. Maing Sam kalangan kiyang komoy sa palang mamasan, iyay kapakap karos mawiya Rongorong maing sang wacho Lord, through the grace of you, O Father God. Maing Sam kampang korongarel kapakapakano, Father God. Melalo God, kakan Pwoson karos, the initial step, O Father God. Lord, sa pang pumpop seli, ap sa pulma mo kalangan, O maing Sam. Lord Jesus, makin lift us up, O God. Maing Sam makin waiting for us, O Lord. Pwoson turn back. Kalangan kiyang komo Lord, patient makam sa palman ki. Kananga ma Lord, pweki ach wiya ramasakoy me tipan, ramasakoy me suwet, ramasakoy me samin momi. Maing Sam ap sa kung koto lukwar yang komo, mong yung mo Lord. Can makongkij. And I pray this morning, oh God, it is my prayer, Lord, that we will not abuse this, Lord, sapan repent and come once, oh God, and ask your forgiveness and turn away from our sins, oh Lord. Kalangan ng kamu, Lord, I pray for whoever, oh Lord, in this room, mana na repentance, oh God, mana na sopa yang kamu, makotong kamu ya purasang, oh Lord, me still doubting you, oh God, me matamatawa, Lord Jesus, makamisutya real, tesongkan me, Lord, me pollute the mind, oh God, right now, Lord Jesus, I pray for that person, oh God, forgive that person, oh Lord Jesus, maing Sam, reaching ata, wani mo na mongyong, kamu charaki wani mo na mongyong. Sa pala mo masan, Lord, and fulfill, oh God, kupramoy. Pupeng ka mo makamasan niyang kij. Sa pala mo masan niyakin kowa yo protos chokin chan. Ekin kapayata kupramo maing Sam. Kalangan ng kamukaon Jesus, I pray and I bless, oh Father God, every individual who are listening to your word to know for the truth, oh God, that the word is the truth. Masan masa Rongorong, oh God. Masa suchupang kapoyata pilicha masan nech mapang katekach mo reuran. Iyay kapakap, Lord, main count Jesus, forgive, oh Father God, whoever that needs to be forgiven, include myself, oh Lord. Mata-mata wiya mokit sangkaros, ipukatang kamukaon Jesus. Lord, kapinggiyang kamui, pwede kisapol lang mo limpak, pwede kisapol lang mo mak, pwede kisapol lang mo kalangan. I thank you, Lord Jesus, for who you are. I thank you for your grace. I thank you for your mercy. Lord, ang sapol mamuikan koros. Kiyang kamukaping may sangaj, lingan wow, as you alone deserve.
In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. 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 Kalangan ng coach, kalangan ng kupur karusia, mayang rong masa ng coach, iyay kapakap, iyay encouragement ng kami. Kay melaw maka rongorong masa ng coach, miya kakonyo na namongyong. Kay makanana repent, kanana kalula mo silangan coach, kanana kotongi, kananin tayangi, makong niya maing kay kasyana kapakaplingan, kasyana maing, kay kasyana, just talk to him like a personal friend. Kasayang ituwe siya wiyang company. Kay we katang intayang. Kasayang itama o tapanamong yung. Imo man kauno akin man koronga kamo yung ngay ma. Kin man rong ila siya. Kin man kona siya mong yung. Kachan come to him bold. Ay ma. Openangi. So kalangan ng kumail karusia may sangach. Okay, you can tune in tomorrow morning. Chakanut kasaya tuwan kasampalan believing the word. So chaman. May sangat siya kasaya tak charong pa na hearing the word. Lakap chapanut kasaya believing the word. Chapan Kamehlele sang ni Mahseno. Kamehlele masanan coach. Kauno coach ang kaching kapayata sa pulmamuran. And yeyang kumusin sila kumuwasa koros makampan lalia. Kalangan.